يجب تيتنا باشتر تلفون أخوة بزيبرينين. Please rotate your phone for a better view and experience. Rejima Irane çalakvaneki dinecingeh parez li bajare mihabade binçavkirin. Peka brapora kurtpaye, roja yekşemi heftere bendana 1403 roji. Mihemet Remezani, çiageru çalakvanecingeh parepse helke bajare mihabade. Bi awayeki hovane utundu tij ji aliye hezen itilata rejime li bajare mihabade de hatiye binçavkirin. Peka ve rapore hezen itilat rejime bi awayeki khoserane erişkirine. Sermala vi velatiye kurd, u behebunati belgeyeke yasayı ev binçavkirine. Ulidema binçavkirine de, reftareke tundu tij digelvi çalakvane cingeh parez hebune. U heta niha sedema binçavkirin. Tohmeten sepandi bi serviciagere kurd, u hervisa cihera girtinavi nehatiye zanin. Binçavkirina khoseranea civanen kurd li rojilate Kurdistane bi avyeki hovane u lezgin berdewame. U rojen peştir, ji sabir mamşeh, etemen 40 saliye xelke bajare neksede. Çalakvaneki jingeh parez e binave Zagros Resuli. Şelke bajare mihabade u Pervin Edvai. Çalakvana medeni u girtiya siyasiya bereya şelke bajare merivane. Ji aliye hezen itilata rejime ve hatine binçavkirin.